Din hija l-poddata numru 626 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Bark Disco, Crispy Terry, Avenue Sky u l-Huli. U biex nibdew illum għandna din minn Budget. نفكر فيك سرحان قلبك وين نسيت اللي عشناه فاتوا سنين فاتوا شهور وايام انا في مكان وانتي في مكان لكن بعض المسافات وبعض الذكريات مستحيل يغيروا مشاعري يطلعوك من عقلي لكن نفس المسافات وطيف الذكريات يخلوا فيا خايف تلوميني خايف تنسيني قوليلي قلبك وين قلبك وين قولي لي قلبك وين قلبك وين شرت بلادي وخليت فكري معاك مش بيديا الظرف خلانا بعاد مش حننسى طريق الشهر في الصيف لما قلتيلي أي شي نتغلبوا عليه لما يبدأ سرحان لما يقل اهتمام لما يرن التليفون يتلون لك 100 لون عندي حاجة قاعدة في قلبي وجاي نقولها بعد ما مشيتي وخليتي كل شيء أوهام لما قلت لك انك انتي البنت اللي نحلم بيها ما كانش قصدي انك تمشي تعيشي في الخيال وليل ونهار مهموم انا مش حنلوم لكن حيجيك يوم سرحان لما يقل اهتمام لما يرقد وانتي قاعدة بايقة لما يرن التليفون يتلون لك 100 لون هتشكيلي كلامك مالي فايدة انسيني مش حنكون هنا لما يبدأ سرحان لما يقل اهتمام لما يرقد وانتي يجيك يوم قولي لي قلبك وين يجيك يوم قولي لي قلبك وين Kif għana l-poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant numru 626 f'din is-sensiela u smajnija b'din is-silta hawnhekk ta' Budget bid-dialett Libjan din id-darba nu pjaċir nara lil Budget jurina dan il-lat tiegħu wkoll. Imma ħalli nkomplu għaddejjin mill-ewwel b'aktar mużika, id-dettalji bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com fejn isibu wkoll il-poddati l-oħra kollha f'din is-sensiela. Il-ġdida tal-Bark Disco jisimha Hot Love.
Hot Love mela minant il-Bark Disco. U semmejtilkom dik il-website ToniSant.com li mattilkom xu għalli permezz ta' dik il-website mod faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, però sebuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram u l-YouTube. Sintendi fuq il-YouTube tistgħu tagħmlu subscribe u jekk tażlu wkoll dik il-ampina illi maħdejn subscribe tkunu anke tistgħu tirċievu notifikazzjoni kull darba li toħroġ edizzjoni ġdida ta' din il-puntata. Imma il-modi preferiti għaj anka għal-kuntatt jibqa' dejjem permezz ta' ToniSant.com. Sanaddu biex nisimaw issa anka l-ewwa sajf ta' l-2021 xi ħaġa mill-Festival Internazzjonali tal-Arti, din id-darba arranġament ġdid bi-kliem bil-Malti ta' kanzunetta Down by the Water tal-Characters minant Chris Piteri, jisimha Fejn il-Baħar. Ninslu sal-bahar fejn trabbejna aħna tnejn, fej il-ħin id-dewweb fl-ilmijiet u minn numri ġaftaqar fejn il-bahar. Ninżlu sal-bahar fej riflessa x-xemx, fej jitbewwes ix-xefa ma' smewwiet, fejn li ġarraħ jistabar fejn il-bahar. Niftakar fi żmien meta konna żgħar, kif nara mal-jum tfal jilagħbu kuljum. Niftakar fi żmien meta konna żgħar, Kif nara mal-jum tfal jilagħbu kuljum fejn il-bahar. Nisma' noti idhom il-passat, diskaddu fuq il-qamar fejn il-bahar. Ninslu ġirja sal-bahar fejn tamminna aħna tnejn, fejn isimna qatt ma ġingassat baqajna il-ġamal fejn il-bahar. Niftakar fi żmien
Yes, I remember those days we used to play every day. Children still play by the water. Diversi vuċijiet u mużiċisti parteċipaw hemmhekk fl-arranġament u l-verżjoni ġdida ta' Krispiteri ta' Fejn il-Baħar li oriġinarjament nafuha bl-Ingliż mingħand The Characters. U hawnhekk ikun tajjeb li nfakkarkom ukoll fir-rabta li għandna man M3P, il-Malta Music Memory Project mingħand il-Malta Media Memory Preservation fuq m3p.com.mt. Imma mhux se ngħid aktar dwar llum. Isimgħu il-poddati l-oħra kollha li sibuhom permezz ta' ToniSant.com u sibu anke dettalji dwarhom permezz ta' l-M3P u tkunu tafu eżatt dwar x'ix qegħdin nitkellmu hawnhekk. L-Avenue Sky jirritornaw bil-ġdida tagħhom li jisimha When the Sun Shines. Take my hand, fly with me tonight. We can reach for the sky. Don't be scared, we will shine out bright, far beyond traffic lights. Summertime, wake your dreams alive, like a breeze in the sand. You and I, we will live or die. Stay with me to the end. Our flames burning strong, 'cause we will last forever as one. Dance with me until the day breaks out, when the sun shines over you. Dance with me until the break of dawn. There's no sleep tonight for us two. So wake up, let the sunlight, let the sunlight, let the sunlight shine upon you. Let the sunlight heal your heart. So rise and dance with me until the day breaks out, when the sun shines down on you. Trust a dream, it will never die. Nothing can cool us down. I have found out where I belong. You're the one that I want. Our flames burning strong, 'cause we will last forever as one. Dance with me until the day breaks out, when the sun shines over you. Dance with me until the break of dawn. There's no sleep tonight for us two. So wake up, let the sunlight, let the sunlight, let the sunlight shine upon you. Let the sunlight heal your heart. So rise and dance with me until the day breaks out, when the sun shines down on you. Shines down on you. Shines down on you. Shines down on you. Shines down on. Shines down on. Dance with me until the dance with me until the day breaks out, when the sun shines over you, over you. Dance with me until the break of dawn. There's no sleep tonight for us two. So wake up, let the sunlight, let the sunlight, let the sunlight shine upon you. Let the sunlight heal your heart. So rise and dance with me until the day breaks out, when the sun shines down on you. When the sun shines down on you. When the Sun Shines minant l-Avenue Sky u qegħdin qorbu lejn tmiem il-poddata tagħna u minnuħu għażdejjem ninkludi xi ħaġa tal-Huli. Il-Huli mill-ġdid jagħtina silta oħra stil tipiku tiegħu. Din isimha Tiftakarpa. Għaddew 18 sena mindu ktib titra l-ommi. Dejjem xtaqt nikteb waħda l-missieri, ma nafx kien qed iżomni. Forsi kont misli,
forsi s-soluzzjoni, forsi qatt marret noħroġ fil-beraħ din ir-relazzjoni. Illum qed nikteb la ġejt mislu f'dan id-don, ellebt il-biża tiegħi anka bis-saħħa tifon, kienet li ħeġġitni wajnejja fetħitli li għada ħadd ma raħ ħiġa moħħi daħlitli. Kif int ma nafx minn fejn se nibda f'kull vers li se niktab hawn, minn tisser issib gidba, kull argument li kellna dejjem narta t-tiben kif jagħmel kull missier bimħabba, indejjem firt lill-liben. Tiftakar meta waqgħid żewġ sulari u nofs mid-dar, għal-mejjet maħu gżużu kemm ġejt bija lejn l-isptar. Bis-saħħa tiegħek ħaj illum u għalhekk naf xi ġifieri meta ngħidlek li nħobbok. Għażiż missieri, saqajja dejjem fl-arta x'għallimtni ngħix b'umiltà, bis-saħħa tiegħek jien dejjem niffaċċja r-realtà. Kull meta ngħid li nħobbok mija xejn li verità, għalhekk din tibta bissa li grazzi ta' kull ma tagħmel magħna pa. Minn ħalqek joħroġ ħafna kliem fosthom pariri jew kliem siewi, bħal meta tgħid li naqqas ix-xorb ibża l-futwa l-kliewi, jew waqt is-sigaretti għas-se tifqa' il-pulmun. Tarani nidħaq pero naf l-għandek raġun, tiftakar ma xtaqnix impenġu jien xorta pinġejt, kontet lissa sirt raġel dak il-ħin li skoprejt, kemm il-lejla mill-timqajjem sa ma tismani li tħalt, impatt intefassija l-aqwa li taf li wasalt. Tiftakar teta żejra meta tlaqt mid-dar, qalbi ma tajtli xanzijiet li jalla tkun aħjar, meta bdejt nirrepja u ħadd memmen fija, int l-ewwel wieħed l-appoġġajtni 100% neħu pjaċir nisma' n-nies li jafu kif aħruk. Meta stajt entom kemm baqgħu iħobbuk, dejjem bqajtum li dan kien ta' eżempju għalija, għalhekk imħabbti għalik missier pubblikament nurija. Saqajja dejjem fl-arta x'għallimtni ngħix b'umiltà, bis-saħħa tiegħek jien dejjem niffaċċja r-realtà. Kull meta ngħid li nħobbok mija xejn li verità, għalhekk din tibta bissa li grazzi ta' kull ma tagħmel magħna. Meta nitlaq minn ħdejk wara sija ċempilli, ngħidlek għadni kemm tlaqt u inti tgħidli diġà qed nimmissjak, meta se nerġa' narak ngħidlek mhux diġà ftehemna u inti iva bil-ħaq. Baqaħ filli ta' kemm il-darba kont nervuż, naf li malajr jaddilek meta lilek imbuż. Int dħalt fin-nar għalija fil-lavan nidħol għalik li hu tiegħi huwa tiegħek, kollox lest li nagħtik. Qatt ma nqasni minn xejn u dawwartni kull imkien, pa issa li kbirt ħallini ndur bik jien, naf li inti kuntent li fl-aħħar rajtni nissetilja. Inħobbuk pa, inti l-pilastru tal-familja, lill-aqwa missier, lill-aqwa ħabib, jekk indur id-dinja kollha bħalek żgur mhux se nsib. Se nieqaf hawn pa, ninsab ċert li joġbritek sakemm nerġgħu nintaqgħu. Murri bni kun imbierek. Saqajja dejjem fl-arta x'għallimtni ngħix b'umiltà, bis-saħħa tiegħek jien dejjem niffaċċja r-realtà. Kull meta ngħid li nħobbok mija xejn li verità, għalhekk din tibta bissa li grazzi ta' kull ma tagħmel magħna pa. Saqajja dejjem fl-arta x'għallimtni ngħix b'umiltà, bis-saħħa tiegħek jien dejjem niffaċċja r-realtà. Kull meta ngħid li nħobbok mija xejn li verità, għalhekk din tibta bissa li grazzi ta' kull ma tagħmel magħna pa. U b'tiftakar pa tal-ħuli għana ġena f'tbim tal-podda tal-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Qabel ħallikom fakkarkom ħaldejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u nosib tagħkom infuskom u se nerġgħu niltaqgħu jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.